Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem, kablaawan ta kayo amin nga awan labas. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana paulawan. Pambaritis reklamadores. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Kunam ngayon kasumurek akatulong nga nagsadot kamay. Kasano nga dayta? Ay namanong, agpapapigsaak nga rudmat. Anya? Urnong ti pigsak, tapno maaramid ko amin at trabaho iti papanak. Awan ano kasta ti ugalim? Anya nga ugali mo ti bagbagang? Dayta kinasadutis mo, kinapambaritis mo, kinareklamaduris mo. Makitang tumot at igagat ko manong. Unay daytan kaka. Sir, agbirbirok kayong samat iti katulong. Papay, agapray ka. Wan ko mas, sir. Sige, tapno makarugi kan. Taado ti matrabaho. Nornungan kami iti lalabaan. Nagpupuskulan lang iti root iti aglawlaw. Kinapunon iti tapok, iti lugan may. Sus! Talaga nga inyo rayo, sir. Di yo pa'y lawinasingan mo talugan nyo. Kun inwasing mo't kuman, animam dagiti daduma alupot yo. Ha? Interesado ka kanya sumrag akas katulong wano anya. Ay, interesado ak sir. No kayat yo, di ure mangrugi ak itan. Awan imot mo apulos. Ima kamat. Awan bagmaw. Bak nang kayo mat, sir. Ipaayon adagiti kasapulak, kas iti kawas. Ganda do mapay masapsapul ko. What? Ta ure mangrugi ak itan. Wan gayam. Awan sakit mo? Ay, awan, sir. Nasalun atak. Healthy baby ito. Live and kicking. Sound body and mind. Nagadumot a description na itan. 100% nasalun atak, sir. Iso amang rugi akon. Unay na itan kaka. Sige. Nagagit ka siguro. Iso nga apurado ka. Ala, ag-fill up ka nga runan iti biodata. Apay-pay lang mga dito, sir. San mo't ng opisina ti sir kat? Kasapulan may nga gasawa na ita. Ket no adda aydem, ipasirox mo pa'y. Ay, unay mo daitan, sir. Nagadumot tan ti requirements yo, just apay nga inalam ni Laila ababa ununta. Kat ada sakit na. Iso, tisigod akatulong ni Amiga Felisa. Adda sakit na. Wen, Kaya't masawan, adda is na. saan aday tati kayat ko asawan? Kanyang araw, adda sarot na. Uno cancer, uno ulcer. None of the above. Kanyang araw ngaya sakit tinak na kamatam. Pambaritis ti sakit day taken reklamaduris. Unay letang kaka. Wen, lakay. Isu tay tao nga daan sakit a pambaritis kada reklamadores ken adupay. Ay, paliiwan tapay mo ta. Tanong sumronton lagi ta sakit na. Liureso katanta adagos. Unay letang kaka. Unay mutton ti kastoy. Nagsadot dagiti amok. Inurnong daki din ti murunda. Ken kaslamot pagumukanon ti uleg ti arubayan da. Talaga nga nyor uray da kanyak. Jakpay ket amon anya ti unaek. Nay, patilugan da ken nakamurmureng, nakataptapok. Ay, mabannog akamang panunot kadagita. Iso nga ikidem ko mampay baset. Unay daytan at tinadugyo. Blay, apay ngay Layla.
Awan pa'y mo't tinarugyam at trabaho. Ay na sir, makita mo't. Stressful, tinakatambak ang matrabaho. Iso ang matikawa. Anya, Matikawak no niya ti una ka trabahuan. Ma'am Layla, ti katulong katrabaho na amay na makita na. Isumat, sir. Nakita nga ron amin na matrabaho. Nakadado. Iso ajak amo no niya ti una Kanay, agluto akpay. Agdigo sakpay. Kanda dumapay. Kasano amutan ngay. Saan mo't ang makina ti bagit? Ay, unay daytan kaka. Rogyamon, noon niya ti kayat mo nga unaan. Tinapatay kat adda may rogay. Stressful ka man. Apay ngay ni Layla tajay mo root ti inunana. Dagiti lupot ako ma. Kan kaslag sasadot. Imbaga nga oray anya ni tanti trabaho na basta may ruginan. Kat nakita kmay, talaga ti root ti inunana. Ta pagumukan kano iti ulag. Ayunay daytan kaka. Dadlaw ko pa'y analaing agrason. Sadot sa mga men. Bayam di talay. Tambak pala ti matrabaho. Pangaldawan, adda katulong ng siya mat ti para luto. Italang mo't bakit. Sakto pa'y nadalusan day lukan. Dildilawon dak dagiti padak alalakay. Ipakarwas ko kanaw. Ang masayangan akmat, tadakit karon katulaw. O di si kanti mangiwashing. Ora ijay sirok tilugan lati mabugwam mo ta. Unay daytan kaka. Apay nga tugtugaw kamot dito'y Layla. Ay unay daytan sir. Apay di yung makita mo tibadok anadari puspuso ni tilingat. Kaya't naasawan na banuga. Iso akasapulan mo tibagik tinanaa. Kastalaang dayta sir. Nagpaot mo't daytan nga inana. Gusto daytan. Wasi nga mon tilungan. Ay maktanganak ka sir. Anya, Kasano ngay mo ta mabugwa day talugan ka na Jak magaw at tituktok na. Ipawasing yung lang na. babalin la tamay. Ngam, ikisay ko ijisweldom. Tatrabahong pa'y na itagkarwas. Ha? Unay daytan kaka? Anya talaga ayat ti trabaho dito sir? All around. Awam mo timbagam nga all around sir. Anya yata imbagakin ka. Di kunayo, katrabaho ak amin ang makitak ang matrabaho. Sa inyong imbaga, nga iraman ko pa iti panagkarwas. Nakulundat kan sa trabaho nga ti panagkarwas. Apay di mo nakita na ita. Di nga ron nakita, sir. Tati nakita ka, jay nagpuskol a karuutan, kan nagpuskol alalabaan. Unay daytan kaka. Bakay, si Kanti mangkita ka na iti trabaho ni Layla. Ta aduunay ti tamingay. Apay masapol nga inkwirdas. Adamo mata na ang makakita ka na iti rumbang aramidan na. Kan adamo ti manamang trabaho ka na gita. Siyempre, adalatabot saan na makita Iso, ti ibagam nga ramidin na. Ay maruam mo't ano kasta. Under observation pa lang ni Layla. Iso arumbang lang nga ipakita na ti kinagagat kan kinatulnog na iti amo na. Angam saan mat? Nalalaing mat ngam ti amo na. Ta isumot ti mangisuraw. Naglaeng arumasaon. Naglaeng agpambar ay unay daytan kaka. Layla, namagaan ka din tay badok a pink. Awan mo tinakitak a pink, ma'am. Apay nga ya di mo nakita kat sika tinaglaba. Dayjay man day. Saan mo pa'y magaya manay laba? Ayan na, ma'am. Talaga jak makita. Dito man day. Aday ti basket. Ha? Pulkadat mo day ta, ma'am. Unak nubado, ngay narami yun apunas. Pulkadat a blue and black. Nga adabasit white na. Pink, dayta, pink. Alla, awan mas nup amaris, uno kulor na ma'am. Pink, dayta. Angam gapo iti kinamut taleng, jay sino kata makatulong me. Inalyan na iti blue kandang isit, sapay nagpintas dayta abadok. Ay, awan ma'am. Saan tan ang mapagbalin a pink daytoy, tadamot black and blue nan.
Iso at aramidon ta, gumatang ta iti jubos anang isit. Tapno saanan apol kadat. Tapno may sa ti kulurnan, nangisit aminen. Ay, saan na mabalin at aping ti kayat ko? Jak laki di kayat, ti agbado ti nangisit, tawan mo't ipampanusat. Ni mamut, old fashion kayo talaga. Nagado ti makitkita ka na matayan, nga orange ti uniform da, wano yellow. Anya? Kan may samam, tinangisit kat disin ti abado. Ado mo ti makitkitak nakamangisit. Ta iso deta ti usarenda agdisinti. Saanan para namatayan tinangisit ita panawon, ma'am. Ay, saan ka man namang isuraw? Basta pink ti kayat ko. Gumatang ka iti pink nga jubos, ta jubosam langan iti pink. Ay na, ma'am. Ado, ti magatang dita a blouse, a pink. Parigatan dak pay laang mat. Unay daytan kaka. Aking gaita, di mo pa'y mat na wasingan tilugan, Layla. Ay na ni Sir Mat. Di naman lamakitan. Siripon nyo adita sirok tilugan. Nagdalos si na may ak. Kun oray ti sikigan tilugan nakadaldalos. Anya, nakadaldalos. Oh, kita man tasarming na. Nagpuskol ti tapok na. Agraman ti tok-tok tilugan. Imbagak mo ten, sir, ajak magaw at dagita. Iso ada kayo mo ten ati mga ramed. Tawan mo tin anak. Sana mo ten na makainan na, sir. Kung sa anak ang makina. Aginan tupay ti makina. Tano saan pumudot. Kastak mo ta. Ay, unay daytan kaka. Kan, apay na pink a pintor ngay gemaw. Ananwam? Ay na, sir. Pinturak ti blouse ni ma'am ti papilit na pagbalinag a pink. Makauma. Ay, unay daytan kaka. Ay na, kagat-kagatan kalakuman na pagngarietan, Layla. Pasig alinoloko ti amom. Alamam, di kay angar-ngariet akis na delikado kayo. Ang mga numataki kayo, kat papasulong dapay. Dinadaal mo matan, jay paboritok, abado. Relax kayo ka di, ma'am. Ada solusyon tami na banag. Saan aday tati pakatayan nyo? Ado ba tinapipinta sa bado dita? A color pink. Kitain nyo at talangay, ma'am. Kasta una yan, ako rarit yung agngar-ngariat. Makadadaal iti ubing alanga. Kanapinta sa kudil, ti panagpungtot, kada panagnariat, ma'am. Dayta, ti beauty tips ko kada kayo. Bakbakitan kayon, di yu pay lamura kita. Ay na, agkurarit kayon, ma'am. Ay, jak kaya ti agbalin nakas iti ibagbagam, Layla. Ti agbalin akurarit, ma'am? One, jak kaya ti agbalin akurarit. Kat jak kaya ti matake iso apumanaw kan. Ha? Makapaatake kayo mat, ma'am. Adaw, ti stressful nga ramid mo, Layla. Pati pa naglutuan. Nuan niya launay tararamidam, takanayo na maksat ti lutuam. No saan na nakusol, maksat. Takasano ka day talag cellphone mo tararamidam. Ay na, ma'am, sag paminsan laang mat. Jak mat kayat. Tungtung nga aklatan tin na po'y. Iso ag-cellphone akmat tapno sa anak mo't ama boring. Ado apa nangiruruman mo kada kami. Pati kuryente kada danom. Imado ti binayadan me. Kanausap tayo mat, ma'am. Nabuslon ka unay. Agasem mo't no ag-washing machine ka. Ipapuspus mo mo't amin iti spinner. Imbes sa puspusam kumamutan no nasabunan, ipapuspus mo matiti spinner, iyespin mo lang arodan no aggaw-gaw ka, iyespin mo pa'y no agsabon ka, kanlo katampay jay aircon, anakalukat dagiti tawa. Anya nga, dagita pa nang hiruruman nga ramid mo, Layla. Ay, tapno fresh air, ma'am. Kan tapno napigsa aklata. Ay, tajak makatrabaho, nagkakapsotak, ma'am. Mangmangan ka mo titi adaw, agmermerienda ka pa'y, sabali la jen libas a meriendam. Ha? Amo yun ta, ma'am?
Makit kita, jacket amon. Ado ti stressful things nga ramid mo, Layla. Makit kita mi nga gasawa. Ha? Pati piga dalabaam. Mang timpla ka iti sabon ken disinfectant anaga daw. Isoy-soyat mo lang iti pigad, adi kamot igumos-gumos. Wano ibad-badek la kuma. Panangiruro mo namin dagita, Layla, ken kinasadot. Tinapatagkat ada magapuanak amam. Kaysa mangan maturog lang taramidak. Diyak pa'y nakapuot itikasken ka akatulong amang isuro. Ibagbagak lang mo't diyan mo kahusto, ma'am. Freedom of speech. Anya. Masapol ayib kas kumot ate, rik-rik na. Tas kada kayo mo't. Tapno amuti amin. Unay daytan kaka. Nauma kamin, Layla. Saan may akasapulan ti tao a reklamador. Pumapambar, ken adasad-sadot na. Amen at trabahom ket sinsinan. Agbaybayad kami lay ti angin. Saysayangan mila ti kwartame. Kay bagay at aramidak, ma'am. San akasta? Apapanawon daklatan ta kaasyak mo ta? Da kami ti kakaase apagasgasrum. Iso apumanaw period! Anya nga, Layla ka ba, guys? Impakat mumot ka na misis Rakaya ti sakit mo. Anya man na sakit ti bagbagang manong? Ti kinapambarites, kinareklamadores mo, kan kinasadutis mo. Di na umada. Kasano ka mabanugak mo't? Iso nga ginanaak mo't Ore, anya ti aramidam ka no, kat iga-iga mo ta cellphone mo. Kasano ka nga, ya makatrabaho no kasta. Ay, awa na, sumurag ka nga da katulong, bus mumot na bagbagin. Ha? Diyay mang susweldokin ka at itong palam kan pagserbyam. Ore, letan. Ha? Awan makaanos kan ka, Layla. Isong agbalbaliw kan. Ore, letan kaka. Masapol nga agagat tayo itanya manakita ti trabaho. Wano panggadan. Tapno maaya-ayo nagiti mang paspasweldo ka na tayo. Saan anasaya ti tao asadot? Pumapambar kan reklamador. Anya, pagayam, Layla. Agbaliw ka kuman. Aggagat kan. Kat baliwam ti sumrek iti sabali apanggadan. Ngam, ikatemon ti sana nasaya ta kababalin. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Pambaritis, reklamadores. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.